taşlap gitti. Taşlap gitmiyor. Ben olsa gideceğim. Yok, o taşlap gitmedi. Taşlap gitmedi. Mikaz Çünkü o anda gitti anlasın. Ну, анары міне енді шылай уйна бергеш, бір ел бергеш, жейсіндер біткенде біз енді из Москвы болашасына егеде анда концертлар қойып. Пятачокларда. Анда Пятачок деген ол біздің татар кірі деп аталады. Ну, шылай Пятачок. Ну, Пятачок, орысша Пятачок дейді. Анда нешешер мен кіші жиылайды. Стабан töküyor. Анда Şu jır bilen düşkün ne beraber ne xaniyatra. Bu İzmansky parkta sahnede jırlar. Yol 79 yılda oldu. Анда мен бар уже. Yok, o 80'de oldu. Шул фото турында да сөйләрмен анда. Ama biz endi biz bitirgan endi. Şunda uzman farkında. Başka sahne indi bu. Bu тоже şu İzmansky parkta sahnede. Dolayısıyla da Böyle bu mu? Ya. Üzüm tanıdım. Biz park şovuydu. Sahne kebikkan tegizgina toqtagina deydi. Bu метр биіктікте биігі де даже больше выше болды. Mikrofonlar kalıntılar. Anda her birisi garmon көтәріп, баян көтәріп, кем ойнап шекілді. Самаларлар белән киләләр дә. Шулай крупка җыеласы. Татарлар җыелалар инде. 5000 кеше җыелайды. Кемнең бейгесе килә, кемнең җырлыйсы килә, барыбыз да шунда. Zor belirlerde mikrofona koyalım. Kimlerden Sahnaga bilen için bilen bu kollektivni birinchi marta sahnaga o vaqtda shundan so'ng meni ismim so'liq sahna so'liq konsertdan so'ng Mesela ayıpların yol sizin. Zlatı so'liq vardı после кайдасың болды қаралесің Петровка тряслась, мы шагнули. Ол бесенрак андан тегел Мөхәммәтова, андан соң шақырдылар. Ondan sonra o prямо yazgan danos benim üstümde. Вот, 80 Profesyonalizm deyip bu dersi. yılda miyakillerinde çakra beni diye yok как милиция участок var çakıyanda alkışların çakra. Опорный пункт kadar. Меня это фильме нәрсе çakırdı. Сильно что Eşleştik ki, Mısır'da düşüremesinden şortu, nasıl simin çakırdı. O temin çakırdı, bana bu çakırdı. Allah bak, başkan idi, çiftler idi sana, sivilnek yerine, onun ağlamay. Это вот все санда нәрсе, это нәрсе, это есть конкретно нәрсе. Вот sizden isimge точка келесі, каратам болды. Осыған көре анда сіз как раз сигнальші сіз анда ұшырашмаңыз екіншілер. Мен айтам, егер татарша сөйлесселер олар. Мен сұлау үстім ұшырашам, мен татарша білем, орысша білем, екі тіл білем, ата тілдер білем, қалғанлары білем. Ну, солай мені кесетті бұл, и соң білем бітті. Бұл 8-ші yılda. Не посоветую. Yok yok. Ondan sonra... Devam etti konservatuvarda. Ayı buldu. Ondan sonra tarih şarkılarıyla tarih gitti. Zaman yapısına gitti. Özellikle Hatun Gağatı'ya şöyle komandirovktan da Sen pripod'u günler. Ayı onda buldu insiye. Kup buldu sizden. Mene sizden buldunuz andayını. Rödel'de buldu innan. Sen Petrovka şarkıda siz. Да. Федерсовлен бардық. Ne sıralarsa. Ну, антисоветизм, анда не билем, заниматься етесіз, типа такое. Национальность не бойся деп еттілер. Onda bütün шығышlar ясалмады. Мен шо жыр. Yok. Политический или что-то никакие разговоры. Типа политика деп еттілер. Anda taga Lelya Mindubay'ın vardı. O yazgan sorguz var kalk. Latı savaşlıklarında sonra. Anam yazatkanlar Firdevs'ten o yartagına училищеге тетрадь, яртын деп yazgan. Анан
Alyamov'da yazılganlar, Safalyan. Alyamov. Safalyan. Amazon yazılgan, Toşvay. Safalyan o direktor mаяка, Krasноmayka, Alyamov. Диктовку yazılgan. Bu işi, mesela bu vakit mesela siz yazdırgansınız bu diktofku. Firdevs Müzapov saltanat mine aytti. Muhammed bana Savaşla senin üstüne yazdırdı oradan. Mesela Firdevs Rahmet etkilerin için bana onun cennetten olsun olaydı. No benim alarga da açıyorum çekmede Safalya da no kuremalar yazganlar pod diktovku. Hemen bunlar da savay Mindobayev yazganlar addosu tege zor bitne totrap iki aklop tege sohbet yazganlar. Ne söylüyor? Metam no bu bit yabida. Bu hikayede. No ne diyorsun? Da. Meta ne diyorsunuz bilen bunların Sovyetlara karşı silegenler. No ne sizler yok bir. Bir sene belki bir bu. Ne bu Firdevs abi deysiz, bu leysenge, nişik değil bu. Reysenge, anda Reysenge... Vafin familiyası. Anda Reysenge beyliler vardı işte. O girdi, anda Он Тумыш Косятникова был, Татарстан. Firdevs abi Apas rayonu. Yok, Kaybaş rayonu. Kaybaş rayonu Şükriye olan oğlu. Kaybaş rayonu, Şükriye olan oğlu. Şükriye olan. Bu da anın oğlu da... Sizdə, o özü doçent idi. Mexanik institutunun doçenti idi. Onun özü şərləri yazdı. Kandidат наук. Mandalinada oynaydı, onun özü hər şunda vaxtlara qədər. Ondan da seytesi... Haniye bilen o bitni Haniyeli zorlap tırıyor olan. Da, потому что onlar rahmetleri çünkü onlarda uzak yürüp durdu. Onlar kadınlarız koydu. İlerinde. İleride. Kakhovskiy uğramında Moskva'da. Yok, Firdevs abi Natral, Kasinsk uğramında. Kasinsk. Метро Каховская. Только что Метрождановская. Firdevs abinin kadını kimisi? Одна из Рухсанапа. Bunları Eshat. Eshat abiye bakımına. Aslında Hazır'da oldu, müzikal Hazır'da занимается. Firdevs abi şu Veysen'de de jırlıydı mısın? Он жырламайды, музыкада ойнайды. Mandalinada. Şu başlangıç şırlarda okuyordu. Ya, şu vaxtda gene. Бұл бек актив кіші болды. Big aktiv kişiydi. Mine Tagirova, oğlu kendisiydi. Тоже giriydi. Он Мабина Тагирова поэтесса. Ол мында бар бит мына Onun saçlarından Yok. İngiliz. O bizi şu sanıydı, sanıydı da, bizi sanıydı. Мына бит Фирдоус. No, şu şahıstı. Şu şəkəsdə. Çünki məsələn, Vəd tabi var ki, şunda da göründü. Vəd tabi. Mine. Ama sizlərlə yüksəklər yazdı. Zaripov. Tatarstanda Vəd. 100 yılını uzdurduq mu? Uzdurduq. Ama bir oturuyor, Voltar uzdurduq. Между прочим, Firdevs Tüler'de stipendiya Haniye'ge. Ne işinlik mine onda gruppadan siz etəsiz kızlar var idi, ile var idi başkalar. Ne işinlik mine Haniye nişkir ayrılıp çıktı ekan. Ол өзүн табышıydı yani. Айтымыз своеобразный жаклайды. Ол бірасын нерек дейді біле. Сақал деген біле, башқыр. Әзгене бар. Шундайрақ еді. Анарсын, анын ойында бик жерлесі келімінде білім аларға тілеген еді. Анан педагогия сөйлешіп, енді біз советовалась, она предложили поступить в музыкальное училище. Она поступила в музыкальное училище на подготовительное отделение. Aman şu mine bir neçə yerdə şurayı tege toquşçular училищесі деп yazılған жер бар, toquşçular institutu деген жерде бар. Институт дөрестігі, училище. Он училище, когда подготовительное отделение Украины. Ну, параллельно оқығандар, осын білмеймін. Ну, это понятно, все понимаете. Мында бар да билет. Арамызда енді поэтметіп келгенімізді Москва. Конечно. Наверное, гастарбайтер, или полимит. Келген анда ткацкий фабрика, не отода. İşleri o ткачиха болып, ана болды, отыр болған делер мене.
Ну, фабрикада эшләгән вакытларда васы аерым кеше сорашырга кирәк. Бу темага без кагыла алмыйбыз, белмибез аны. Зөлкавир апа сөйләгән. Васы үзе сөйлә. Менә без инде менә хәзер Илдар Абидигендә Менә хәзер тагын шушында кемнәр мондагылар кемнәр? можно по очереди уже, да, а то буталдык шында. Яхшы гына килсәк була бит по кругу. Конечно. Вакыт безнең яңадан А потому что күп сөйләдең Галик. Подожди. Күп сөйләдең, пожалуйста. Башкалардан әйтә, аны өстәрсең соң. Давай, Нәзиф сөйләсен. Без бит инде хәзер әйбәтләп язып алам. Менің исемім Назиф Хайдаршин. Назиф. Назиф. Кажется, Федор. А то меня выбрали yazılı. Ага. Вот уже Башкирияда Батырга исеминде ул. Теге Назифа Кадирова. Башкортстан. Ушалы түгелме? Yok, Балташ районы. Хания белән күрше район, безнең буквально 25 шақырым гына ара. Балташ районыннан мен Минең Тутагаш хәзер Тутагаш дигән авылда белән Ягафаровка авылы хәзер юк. Ягафар авылыннан инде, ясагыз була инде. Деревня Ягафаровка. Ягофар, да? Деревня Ягафаровка инде, Ягафар авылыннан. 70-нче елдан башлап мин Москвада шул беренче танышулар инде Хания белән мен беренче Избанский паркта күргәнем инде. Ул анда гармон алып килеп сразу отличаться итә. Гармон алып килеп сразу җырлый иде Избанский паркта. Аннан соң инде шул